Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ngimla bermudur bagian Gishnong hari khasi jangi Bamadan bagi berpeliak bah Hendri habat temu banchna yeng ni penan kam banchna hi kamaran football kelongpat ke be nomor bagajaka ke degajaka badan daki mau siang sudah Kedi Gishnong ke dana Southwest Khasi Hills ke belatip kum Gishnong kalong Ikon samla hagan Gishnong ladu jingkermen ban yo kamaran football ke babiang kum bagi yo lem QD Gishnong Habe keren berwoi samla rang ba hagan Gishnong bolong ru duk hot jong ke sing samla Shnong ulo ong begladan ke jing trang ban yo kamaran football Kumulayo lem kiwi de Kishnong, hendri ke longpat ke be nama ke de jaka ke badap daki mau siang. Lepen pauru balabun siang la persang banwa di kila jingarap, hendri kim shimlayo, hendri let tang no MLA ke Raniko constituency, ba Pius Marwen, bola syupha pentre da ke bormen. Ulayat ho bagaseng samla ke la persang labun sin bantre ya ke madan, hendri kisham jing apat ban pendap yaka. Ulai buram ru yo wei rang ba, bula penyo pisa silak tingka ban pentre ya ke madan kumjuk ru yo ba Pius Marwen. Hadi ke jing syam jing bantre ya ke madan ba Pius lahir hi dala de ban jurup ya ke madan hak ba ula kular bu un sepersang biang bantre ya ke madan kenang bagi samla jong shnong kinyo banyelak kai hak ke madan. Betai saya kita lawan mungkin mak ben level tang yo. Ini perbadan no potong no mak. Saat mau mentari no mentari la saya di Haswai ke bangal sejubau di jing kaliang naga jing kali ke pati kedapan kali bon ta jonga hak jing sang ngam dari menyelam bakmat ke seng ISWU dan ka social worker ke yongjong social organization sport club di hane da ka jing ya smu thulang jong ki prasam lan naga pendan ya kam ha pan sim ya pan penpau dan bagian media ti nadu bangilai lenti jing ya lenti ke jungi hak be dei bat kumka organisation lani ka sport club perka sport club ngasem sibun kijing hakaba kumdu bangin frame ye ka kam bat kham tam bangin yo ye kamadan football ka bangi ngida angnut nadu sedang ti hendring ye pen pau ru ka jing sngongu ko background na ka banta iwi iriu rangba ibai dei ilida jangka party UDP hakaba ka kum ta ka por ka jing jing kermen ka jungi iba Wolbing Star Marwen iba la ai ke tikamon ke tikanyang house nam ara jaka pra ka banyarap yangi ya ka bangin penyo pantri itu kemudian bat kata sanction amount kalau masyarakat tengka IAI ti hadin jong katu kemudian ka susakut kumtu berhadin jong kata nakal yang jong i balung ke bangi kot ba Wolbing Star ila keren ru hai MLA Bran Buram jongi isar Pius Marwen ban penpau yang ke jingkwa ke jing tram ke jongi lengba ke jing ke bangi ya denti hakap kum ke tegapor nak leng sar Pius Marwen ila yarap yangi ban penti ya katu mo kamadan kumba pili i men ni lengba ba pili efek Henry kadang susah kongrem hoi ngiyui dan juga kemat bisa kiru bang kadon ke jing ke bakrau na ban ngiyui kumbala penpau bang iladep ila tu katu Henry ngidon halor jo mosiang ti Henry ngisngau don bok panong hakabakum kata kapor wat lah peneng kijing ka bangi de banyak nanti nah kalian jang UMLM desib dan buram sini Sarpius Marwen insyaallah penduk jingkerman yangi Henry ila keluar ya kabaon pendap ikatu kemadan empat ban penlebel ikatu kemadan tang bangin yo banyak football ti Henry kawei ka khubor ka bangamut ban penpau ni kapor kalong hoj ni sngo thu ta ka morbet ke jong i imla ban le i namar ke jing ke bakrau te Henry da ka buram da kada ka jing sngorit ni wan bu in ka jing kerpat ru na ka ta jong isar Pius Marome in sngo ba in le yang i kumbelet lem ni ki wei ba penyai ban penyo skim na ka benta bangin yo ya kamadan ka bakhambit kambiang kini kalong ke jing penpau lengkot na ka le jong akum no yalam na ka ben na jong kanika social welfare organization sport club ka bede bat kata ke jing keli ka bapi pila keli na kalian jungi ngim sim layat da kanu kalenti ka bakhambit kambiang ya tu hok ya kata Henry ngisyokren ya kata da ka bang yokren markhamat kumban ong kim dabu kanu ka official letters lan kan application ti Henry i la pendap ya kan ka bentakat tu kumang ngile yo i
kadai tang dak jing rap donate ke jemu dai kampat dai kan nukut skim kabang ngeliyo nak kinu department jong ke bos sarkar